Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay ibasa ti umuna Juan Kapitulo 4 versikulo 20. Ulbod ti agkuna nga ay-ayatan na ti Dios ngam guraan na met ti kabsat na. Tadi na mabalin nga ayatan ti Dios adi na makita. No di na ayatan ti kabsat na a makita. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hello? Apay nga mawawag kayo? Ada trabaho? Ibagak lang nga da iti ospital ni Nanang. Magamo kayo mata na. Siyak manan tawagan nyo. Awan kwartak. Sa anak a dumawat. Kasapulan na timang bantay kan kwa na iti ospital. Jak masangot ada trabaho. Apay? Awan lat sa balin nyag bantay dita? Nagado kayo met dita. Damdamagak laeng no at dawayam. Kasi ka kumapay laeng tagbantay iti ospital. Da kayo pay laeng tagbantay. Anya metan? Syakla kanayo nin tayaban nyo. Ken awan kwartak. Sandak adaw dawatan. Talaga ang mapagnamnamaan kaagayam, William. Nagteksaklaan kan ka. Imay kan adagos dito'y balay. Siyempre mata, pare. Birthday di anak ko itipunyag ko naman. Anya nga day taawit mo, pare. Wan gayam. Irigalo kita anak ko itipunyag, pare. Agyaman ak Nanginan sapay day ta. Saan ka basta-basta na siyak tagregalo, pare. Talaga gastusa ka. Sige man pare, agshot tayo kiddi. Siya ko, timang bantay kan ni Nanang yaw iji ospital. Nuawan ti makasang wamang bantay kan kuan Tatang, saan nyo nga ipilit? Saan amabalin nga agbantay ti senior citizen akas kada kayo? Anya? Saan na mabalin itan? Ata nakapsot kayon. Ay, Amang ano da kayo pa'y ti makaptan iti sakit ijay. ay, mabalin mat ide. Dito'y kayo laangan balay. Ay, asino nga raw ti agbantay kan ni Nanang yaw? Siya kun no sumangpot ni William, ibagayo sumaruno. Ay, apay nga awan matlaangan. Katnay, sumip nga taon. Napan man siguro ijay ayan ti barkada na. Kastamot. Ad-adda na patpatagkan kwa na ti barkada na, ngamda tayo a pamilya na. Ami! Ami! Ay, awan ni Eme. Napanan na, katne. Rabin! Napan na binantayan ni Nanang yaw iji ospital. Makain inumak. Agpalag kumakin kuha na iti danom nga inumak. Diyan nalamis. Ay, si kamat ko man ati mangala iti inumam. Maulawak nga rod. Apay ngamin aya nagbartak ka manan. Tumagan pa lang. Naghapi-hapi kami katagiti babarkadak. Naghapi-hapi ka. Idintaw ta masakit ni Nanang mo. Abay, lapad ka dito pa nagsakit ni Nanang, hindi pa naghapi-hapi. Ay, awan nga men, ti agbantay kan kuan na iji ospital. Abay, sakla nga yata anak yun, tatang. Ay, Sigaman kiti ti mga alay ti inumagadanom, tatang. Darasam! Tanay! Makain inumakaon! Nanang, dagito'y tumarin nyo Sagay saak nga ipalawag. No kasano ti panagtumaryo. Ay, uwen man, anak ko. Markaham. Tapno oray awan ka. Amok ti panagtumar ko. William! Ni? William! Sino di mga iayab kin ni William Ijerwar, Nanang? Ay, ingkaman kita, anak ko. Sige, Nanang. Sino kayo? Siyak ti kumare na. Adda ka din ni William?
Mabiit lang ang takitaag no adda. Nay, damat gayang bisita. Manang. Adda ka matlagayam dito'y balay. Kunak no awan ka. Ibaon ka kumakit. Anyang manan ay ati paaramid mo. Tari maanam ko majay lababo, tabarado. Day tamot lagayam ti bagam kanyak. Mabitlaeng, kasaritak man pa ito'y bisita. Naimbaglakit din, tanda ka dito'y balayo, pare. Wen mare, no da masapol mo, awagan na klaeng. Pimutok ngamin jay linya ti kuryente mi. Awan mo't kwartak apagbayad ko iti electrician. Iso analagip ka, ta iso mo ti trabahom. Ah? All araw na, mare. Saan lang ang electrician tamok? Kasta aya. Wen mare, sige. Umayak to iji balayo. Manungay ti pagbayad ko kan ka, pare. Apay-pay lang agbayad ka, mare. Saanin? Tulong ko langin kada kayo kini kumpare day jay. Agyamanak, pare. Managtulong ka talaga. Uwan, mare. Sige. Sumaruno agton kan ka. Kunak man no awan ni William dito'y balay. Taayab ka nga ayab, ngam saan mo't asumungsungbat. Ay nananang, adalagayam ijay silid na. Idi may jay kumari na, rimor adagos. Ay, unay mo't day jaya nakabsat mo. Kunak atari maanan na jay barado alababo, ngam di na kayat. Agungot pa'y Anya, ay, paspasin siya amon Ay, marurudak nanang. Awan pa'y apulos sirbi na dito'y balay. Bagbagi na lati pampanunutan na. Mangan laang dito'y balay. Numabso, pumanaw manan. Ay, anya ngay nga rod. Ay nanang, no saan ka makapagtepal? Talaga sungba-sungbatak day ta, William. Ay, liklikam ti apa, anak ko. Sino kumangay ti makaanos iti kasta nga ugali na? Mayatan ti silaw mi, pare. Wen mare, mayatan. Agyamanak, pare. Ta libre ti serbisyom. Kunak ngamin ken ka. Basta ka sa pulam ti tulong ko. Ayaban naklang. Kasano ngamin abayadan ka ita? Di mo matkayat ti kwarta. Tulong kunday ta, mare. Apay ngamin nagbayad ka. Agyamanak unay, pare William. Ay na, jakmot manan makapag na. Ay, Kasano katlimtag mananday ta sa kayo, tatang. ay na, sapay awan agas ko. Enton sumrek ni William iti trabaho na madamdama, dumawat kayon to iti kwartana. Kunak no saan naturog dito'y balay. Naturog, tatang. Ngam kasta na day jay. Saan nga agtagtagarin no ayaban nyo? Ngam adala ijay silid na. Ay, awampay nga main jay pensyon mikat. Iso nga rod dumawat kayo kankwana. Awan mat pamilya na abibiyagan na. Imposible adi na kay ikan. Awan kwartak. Awan lagi din. Siyak ti pagdawatan nyo. Ay, naibagak laang barok. Apay at di mo dawatan dagiti daduma kakabsat ko, tatang. Siyak lang ayat anak yo. Ginastusan da ni nanang mo di na ospital. Kahit saan dan ang mabalin ti kumatang iti agas mo? Italaang mat dumawatakan ka. Ay ado ti pabayadag, tatang. Ay kat, sumrek ka nga ruda ni jay trabaho. Ay katuwa na, maladaw akon. Mala, agan anad ka. Kat nay, nakamotor ka. Pare, bilibak at talagakan ka. Kasla saan ama ibus ti kwartam? Kasuswildok ngamin, pare. Ne, imported pa daytoy ginatang mo nga arak. Tapno, makaramanta mo tayo ti stage side ako nada, pare. Itaak lang ang makaraman it stateside nga arak, pare. Iso nga, ginom ta, pare. Wan, pare.
Ibusan ta dayto imported nga arak. Nanang, mangantay yun. Apay ni tatang mo ngay. Nakaid na. Nasakit ka no, Jay, sa akin na. Ay, simrumanan ti sakit na. Saan mat ngamin nga inikan ni William iti kwarta paggatang na iti agas na. Ay, awan siguro't kwarta na Anya nga awan, kat no kasusweldo na. Anya? Talaga nga imot kada tayo day at tao. Apahay, awan kwartam dita. Tauray si kapay lang ti gumatang iti agas ni tatang yaw. Ay katwanan ananang, syaklatan, anya ngay nga ron. Ay, anya ngay ti kanan ni tatang yaw. Inutwaklatan iti noodles. Day tamot ti kayat na akanan no kasta nga agsakit ti saka na. Manang abi! Yalan nagman ti danawom! Unay kan, tayab ka lang ayab. Pag ginanaang mati tao, tani, rab-rabiin. Yalan nagiti danawom, manang. Yay, nalamis. Darasan! Naglaing kan nga agibaon. Kunamatlan asino kan. Ingka mangala iti inumam. Anya? Dagi ti gagayim mo atol tulungam ti ibaon mo nga agserbikan ka. Ay! Nagpastos kag sasawa! Wan! Tana uma ako nito ugalim! Agawid ka dito'y balay tapno umay kalamangan. No adda ipaaramid mikan ka, di mo kayat nga aramidan. Sumartin ka! Pumanaw kan dito'y balay. Awan ser-serbim! Lakay, nagsinong bat da William kan ame idirabi Apay, anya man ang tinagririan dan. Ay, gapo iti ugali ni William Ay, diyak man ammo, no apay akas jay ni William. Ay, tila bagi na ti pampanunutin na ngamin. Amok day tabakaot. Di na amo nga isakit ti kapamilya na. No adag kasapulan dito'y balay, awan pa'y ti maitulong na. Isupay ti addaganas na nga agungait, no adda maibagaken ko na. Hello, Mare. Apay nga mawag ka? Pare, tulungan ako ma. Wan, Mare. Basta kabaglaklakit Apay kayo tinasaan. Pautangan ak man iti kwarta. Mano, Mare? Ay na, urayak lang na bang aran iti dayta nga inbagang pare. Talaga man nagtulong ka. Basta si ka, Mare. Bayadak tumatlaang, ura interesamon. Si kakit di mat. Kasalasan tayong agagayam no kasta. Di mo interesan. Agyaman ak unay pare. Ala, itagas ko no madamdama dita balayo, Mare. Awan ti bagas nanang. Jak nakagatang tawan matan kwarta. Ay, kasano nga rod ay tahan. Sana bali, inton sumangpatlaangan ani William. Katno si mang putmutan, day jaman jam motor na. Ay na, naimbaglakit din. Mangibaga akan tukan ko ana. Wan nanang. William, Nabanogak. Di nagkasarsarita. mangtad ka man iti igatang iti bagas. Apay? Awan kwartam? Awan. Awan met kwartak. Anya? Di nagmantawat-tawatan iti kwarta. Kan may isa? Nanganakon. Nang restauran akon. Makamo kayo meten ay iti kanan nyo. Kunaknoan niya ti awag mo pare. Arak gayam manan. Sky is the limit, pare. Sige man pare. Kita am dito pulutan ta, pare. Wow! Buo alitsyon manok ko naman. At dapat dito ibag ko ay iti arak, pare. Numay puslita, mangirwarak lang. Nasayaat ka talaga pare. Sige nga rod, aginom ta. Ame, Apay, tatang.
Anyat orasan. Alas 10 iti rabi. Nay. Apay ngay. Awan pay mo't ni William. Saan nyo nabirukin? Marurudak. Ay, awagan man kit de. Amang anuan yan tinapasamakan ko ana. Ay natatang agawid tulat takadi. Mairwam no awag-awagan nyo. Ay, madanagan naklaang. Ingkay kat maturugan. Ay. Saan yun apanunutin da a tao? Awan tupay pa nang isakit na kada kayo anaganak na. Pare, hindi ka kadi madanagan kanyak. Kabaylag, tagawid, pare. Ngam pare, nabartakan. Makita pa'y laing matidalan ko, pare. Pare, Unay lagi dinadarag mo, aya. amumatan no kastoy arabi Adu dagiti lugan alumabas di ta kalsada. Kasano, nudong paranda ka. Ay, kat padasan ta. Makalaban da na ni Superman. Ay unay kan pare. Ala, agawid ka, ngam agan-anad ka. Wen, kan nagyaman na kiti panangisakit bukan niya ka, pare. Sige! Kamatandak na kayo luglugan! Ha? Siyak tiyari dito yung kalsada! Unaan takitin? Gito siyak ni Superman Asiraw din na laing kata kayo alugan! Apaya siyak betul makontrol ti Maribela ti motor ka patumpango na! Maudi arabi amalamay anti kamsat mo, ame. Ngam ayan, dagiti gagayam na atin ultulungan na ide. Awan ti imay nanang. Pulos asaan da asinirip ti bangkay na. Kasta ka de. Dayta tinasakit akin apod no, nanang. Dagiti impatpatig na agagayam na. Di daman lang nagparang iti maudi nga aldaw na. Dito irabaw ti daga. At da tao ang mas ipatag na ti sabali at tao ngam ti pamilya na. Nga iti udi na, pamilyanan tumatlaang ti pagkamangan na. Ngam nasaysaya at noawan ti idumduma tayo. Agpipin natag kun agiin na yat tapno naragragsak ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.